Nginibingelele nonke, ngibingelele eKapa lodumo, ngibingelele kwaNyama ipheli kuphela emazweni endoda, ngibingelele eGoli phela, ngibingelele Kimberley, ngibingelele phesheya kwedlwandle kubo bonke abantu abangithintayo, kubo bonke abantu abake baphathwa yilezandla nguDokotela Solomon lo, uMr Hlophe, ijaji lamajaji lajaji noma amajaji ngoba ethe ganga ngafika mina ngaqondisa bafowethu. Ngithi namhlanje angenza le video lena. Ngifuna ukukhuluma kakhulu nabantu abangifonelayo lana, ngifuna ukukhuluma kakhulu nabantu asebelahle ithemba njengamanje, abantu abangeka ngibona, abantu abangangazi abazobona le video njengamanje, nabo bonke ababheka ngifona bekhala ngenkinga nje lehlukile kunjalo ke. Ngilapha la ngikhona njengamanje, ulala ukhona. Ngifuna ukukhuluma kakhulu nabantu abakhala kakhulu ngento zomsebenzi. Engizokutshela kona njengamanje, nawuthi ungifonela ungitshela ukuthi emsebenzini izinto zihambe kahle kanjani na, kunabantu njengamanje lababuke le video lena abafuna ukuqeshwa ngendlela leyisimanga, abantu abaqualifyayo ezintweni zabo, abantu abathi hey Solomon izinto yazi soloko ngiyabamba emsebenzini kodwa ibuye inqamule, ngiyabamba emsebenzini soloko ibuye inqamule, ngithi ngiyazama kodwa akwenzeki. Bafowethu lengakusho njengamanje ezimela lapha endabuko inyanga ephatha amakhambi esintu. Ngithi mina kwinto yonke njengamanje unyaka uyaphela ngoDisemba, ile nyanga yemina lengavale isebenza nje njalo enginalanga lamahala isebenza nje njalo nje. Nasikhulumisene nje kahle senze appointment endlela eright sasethi isikhathi. Ngithi mina abantu kumanje ngoDisemba unyaka ozoqala 2025, izinto akumele nje ziqale ngendlela lekuyiyona njengamanje. Ngithi mina nje ubone le video mina ungangithemba akunankinga, kodwa nawuthi izinto azenzeki kakhulukazi labantu labafuna umsebenzi, hey man ave kubhlungu uthi uyazama kodwa ungenzeki. Ngiba umsebenzi udingela isinkwa, umsebenzi udingela ukusupport umndeni wakho. Ngithi mina njengamanje ngibuyisela ithemba, awufike esigodlweni kwaGqilaza uMthakathi la eMampondweni endaweni yaseLisikisiki Unity Park, kwaGqilaza kwaNdlondlo shisa ufike la. Into ezokwenzeka ke lalela ke akunanto engizokuphosela yona ke, yabona nje ubuhluphe kakhulu. Ngitshela ukuthi kade uhamba fika la ngizokugcaba ngalento, ngizokucheckela ngihlolele ngicheck isimo sakho ukuthi sihamba kanjani, kungani kuvaleke kuphi, bese ngiyakugeza ngikwenza onke ama-ritual akhona. Zikhona ingcabo zakhona la umathinta, khona amaphakama la, izinto zokuvula lento wena loyifunayo as long uyifuna ngendlela eright, ngoba kunabantu asebeboshwe kakhulu kusukela bezalwa, kunabantu ababophane kakhulu beyimindeni, you understand. Ngithi mina njengenyanga uDokotela Solomon awukufike la emakhosini endumbeni kwaGqilaza uMthakathi njengamanje. Kusasa ngizobe ngibhekene nje nomsebenzi loyisimanga, insizwa lesi zinamandla lesithintwe ilesandla somfana omncane wala eMampondweni. Ngithi mina ngoDisemba manje ngifuna unyaka 2025 futhi nawuqala obungitshela ukuthi zakhala ke mkhulu, nayo ke lento le futhi mina angifuni ungitshela ukuthi kade uhamba kade uthini. Ngifuna uze la esigodlweni only if idlozi lakho uzokuvuma. Wabona le video ibona ku TikTok, bo YouTube, Facebook, kuphi fika la ngizokwenzela lento. uNkulunkulu namadlozi ekhaya basangiblesse kakhulu ngokuthi ngisiza abantu ngendlela leyiqiniso. Ngithi nanoma uhambe kuphi kodwa la fika, as long uzazi ufunani nesineke sakho. Ngifuna labo bantu kunjengamanje, nawuthi umsebenzi akuhambi kahle so uzame kakhulu, noma kunale promotion oyifunayo emsebenzini, ngifonele nawe soyabona njengamanje ukuthi kuyabheda manje, sowulahlwa abangani vele bengeke bakwenzele lutho. So uyabona ukuthi nomfazi wakho nje waphela umsebenzi awusiyona indoda kahle ngendlela le right ekhaya. Ingane njengamanje sezinobaba omncane, wena lo ngamazi uyindoda lentengantengayo lezamayo kodwa izinto azenzeki. Akusiza ukulahla ithemba, kodwa ngithi mina ngeke kuhlale kunje. Ngifuna siqala unyaka sibe sithola ama-testimony. Ngiyajabula ke kubantu labazofika kuDisemba njengamanje kunokuthi siposelane izinto. Fika esigodlweni ngizokuthinta ngale zandla, ngikuvulele izinto zakho, ngiqondisele, ngeke uzongikhohlwa. Nongenamqondo uzongikhohlwa. Jatshule swayilaba kakhulukazi labahleli bebonga mina, ngoba na ubonga la kimi usungabongi mina
kufana nomuntu uthi mkhulu usuke ungasho kimi usho kulento lengihamba nayo kuledlozi ngoba mina angaze ngisebenze umlungu ngaphiwa ukusiza abantu ngaphiwa isikhwama into yasekhaya ithonga la khabogogo mama ngikhwanazi uyayiva lento le ngithi ke ngiyanthanda abafethu ukulahla ithemba impande ngiyiphethe akusizi akekho umuntu lodalela ukuthi abe yiloser ngaso sonke isikhathi ngibonga kakhulu ngiyababona eCape Town basho bathi hayi mkhulu sifuna ukuyifikela thina ngithi mnikhona lento 072 744 7804 hlendle bashisa amen makhosi Dr Solomon lo kunjalo ke